Dobar dan, dobri ljudi, kako ste, šta se radi? Ako mene pitate i nisam najbolje, obzirom da smo ispali sa mundijala, ne znam, razočaran sam, ali stvarno ne znam kome da zamerim. Nisam jedan od onih likova koji pljuje, ajde da kažemo sada konkretno sada sportiste, ako ne urade nešto dobro. Šta je tu je? Ja se nadam da će ekipa da ostane na okupu, da izguramo te kvalifikacije za evropsko i tako dalje i tako dalje. Ekipa ima dobru osnovu, ja se nadam da će se popraviti neke stvari u Fudbalskom savezu i da će to početi da liči na nešto. Da ne dužimo puno, za vas danas imam neke bizarne fudbalske priče. Prva priča nas vodi u Francusku gde je glavni akter Gregory Axelrod. Ovo je priča o ne toliko talentovanom fudbaleru koji je imao i više od želje da postane profesionalni fudbaler. Prve susrete sa loptom ima već kao mali dečak, ali se već tada vidjelo da nema tu puno prostora za uspeh. Čak mu i Čale rekao u fazonu scene, ajde bataljuj ovo bre, ajde, šetaj. E sad priča ide dalje ovako, Gregory počinje da igra za amaterski tim PSG-a. Jednog dana odlazi na stadion, odlazi u šok gde navodno treba da kupi dres za svog burazera. Printa svoje prezime nazad, moli ženu koja radi tu da ga uslika par puta što je ona učinila. Ove slike će biti uvod u jednu od najvećih fudbalskih prevara u istoriji. Gregory je u to vreme bio prilično vešt sa internetom koji nije bio ni približ onoga što danas imamo. Uzima osnovu Ronaldovog sajta, kači svoje slike, kači lažne vesti o sebi kako je on vrlo uspješan fudbaler u Francuskoj. Nakon toga šalje mailove raznim fudbalskim klubovima u Evropi i pita ih ona, brate, ali mogu ja dođem kod vas na probu, razumeš? Dobija odgovore od nekih klubova, a najzanimljiviji je bio CSKA Sofije. Dobija priliku da dođe na probu i 3-godišnji ugovor. Da, dobro ste me čuli, 3-godišnji ugovor. Ubrzo nakon toga u celu priču se upliču i ljudi iz Francuske koji provaljuju da on ne igra za prvi tim Paris Saint-Germaina. Do tih informacija dolazi i CSKA koji je u fazonu, brate, blagodarim, ali ajde, paljbica. Zamalo Batica dobije ugovor na 3 godine i da ubije lovu, brat koji nema veze sa fudbalom. Nikad ne odustajte, sve moguće u životu. Priča broj 2. Druga priča nas vodi u Dansku, u malo hladnije predele i to je jedini razlog ove jakne. Prestani da lažeš narod i plati već grejanje. Glavni akter ove priče je momak iz Danske koji se zove Shanta Rasulina jebi ga, brate. Ova priča počinje još 2009. godine kada Ronaldo iz Manchester Uniteda prelazi u Real Madrid i samim tim polako ali sigurno postaje jedan od najboljih sportista ikada. Međutim, slava sa sobom ne nosi samo lepe stvari. Ponela je i Shantu, Ronaldovog najvećeg fana, pomalo jezivog. Priča se da je svakog jutra od 9 do 2 provodio vreme ispred trening centra Real Madrida, nadajući se da će dobiti priliku da se slika ili popriča sa Ronaldom. Pokušava da kopira ceo Ronaldov život, od načina oblačenja, pokreta, pa sve do života na društvenim mrežama. Počinje da ga prati na svim utakmicama, verovatno pokušavajući da ga zaskoči, ne znam, ono da ga kao fazon zagrli, da se isplače, da mu poljubi kopačku, da mu oliže đon ili neko drugo bolesno sranje. Kada ni to nije bilo dovoljno, Shanta se podvrgao plastičnim operacijama kako bi izgledao identično kao Ronaldo. To baš i nije uspelo. Lepo je imati normalnog uzora, ali prijatelju, lakše malo, ono, nije baš normalno, kontaš. Nekima će ovo zvučati smešno, ali meni je pomalo jezivo. Bolesnik. Priča numero 3. Treća i posljednja priča za danas nas vodi u vrelu Kolumbiju, a ja i dalje nisam skinuo jaknu. Glavni akter ove priče je odbrambeni igrač reprezentacije Kolumbije Andres Escobar. Ne dođe ništa Pablo Escobaru. Ova priča nas vraća u 1994. godinu. Reprezentacija Kolumbije u naletu, u nizu od 20 i nešto pobjeda, puna ambicija, odlazi na mundijal u Sjedinjenim Američkim Državama. Mada, ovaj mundijal počinje jako loše za Kolumbijce jer gube od Rumunije 3-1. Nakon toga dolazi utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država i ovdje će se desiti ključan trenutak za ovu tragičnu priču. Andres Escobar postiže autogol i samim tim ubija bilo kakvu šansu da se njegova reprezentacija plasira u narednu rundu. Nakon završetka mundijala, pognuti glava odlaze kući i dobijaju savjet da se pritaje dok se strasti ne smire i dok ne ispare te uzavrele emocije ludih Kolumbijaca. Andres ne sluša ovo, odlazi u lokalni bar gde se nakon par pića upućuje na parkingu ka svom automobilu.
dobija 6 metaka u leđa i umire na licu mesta. Ne bih da zalazim u detalje, ali sumnja se da iza ubistva stoji kolumbijski narkokartel, što je verovatno i istina. Okej, ručna, dosta bedak, ne tonemo, ne idemo dalje. Bitno je da se Porčina vraća na scenu, trudit ću se da klipova bude što češće, naravno sve zavisi od porodice, posla, ovoga, onoga, znate i sami. Porčina se vraća na scenu, tako da molim vas, lupite like, pišite komentare, zapratite me na Instagramu, lupite subscribe, imam čak i TikTok, čuj TikTok Porčina, ono, druže, šta radiš? Ako vam se sviđa ovakav tip klipova, pišite u komentaru, bit će ih više i više. Brat se naložio, hoće da kida, da ne palamudim mnogo, opet sam tu, trudit ću se da budem aktivan. Ispoštujte brata, podelite klip, pamet u glavu, vidimo se uskoro.